Kejingileka Champion League ka bahap haka Group G ka Copenhagen Persha ya ka Manchester City. Haga ni kejingileka ka Manchester City ka layo pat penkijar tang haka minit ka bashpeu lengba u Rodrigo. Henry lengba ka VAR referee klem Kenya ka gol nama ka bol kalau kumde nakti jong Urian Mahrez. Bad haga minit ka ba ar peusau sa hisin lengba ka VAR ka Manchester City ka layo ya ka penalty. But ia kena penalti la kenjat da u Rodri. Henry u Kamil Grabara u kipar jongka Copenhagen u lala bente lakam ia ka bol. Haga minit ka ba lai peu sa hisin lengba ka jingerap jongka VAR u player jongka Manchester City u Rodri u layo ia ka red card. Haga ba ula kumpen kelon ya u Arnar Harletson player jongka Copenhagen. Adu bekut ka jingelekai ka Manchester City bat ka Copenhagen diklem la bat berkijar. Haga jingelekai ka bahap haga Group E ka AC Milan kala syak penlim haga Chelsea ta ar la kanot. Haga ni ka jingelekai ka Chelsea ka kam klangbor ban ya ka AC Milan haga bagalayo adu nyau peway persen ka position kat ba ka AC Milan kayo tang ar peu kandai persen ka position. Tang haga kela step u player jong ka AC Milan u Fico yo Tomari ulayo ya ka red card ula kumpen kelon ya Mason mau bat leng ba ka fall ka Chelsea kala yo ya ke penalti bala kenjat ya kena penalti da u Jorginho. Haga minit ka balai peusau ka Chelsea kala yo biang bantap ya ka gol ka ba ar lengba u Aubameyang. Bat day lengba kini ki ar gol ba ka Chelsea kala la pendim ya ka AC Milan. Haga jingelekai ka bahap haga Group H ka PSG Persha ya ka Benfica. Haga ni jingelekai ka PSG ka klub penmimanan ya player bapau jongka Lionel Messi. Haga minit ka ba live pekundai ka PSG kalayo ya ka penalti haga ba u Antonio Silva ula kumpen kelon ya Juan Bernat bad ya ka penalti la kenjat da u Mbappe leng ba gana si gol ka PSG kala tam ya ka Benfica haga kela step haga kela mit kata haga minit ka ba Henriu peu an ka Benfica kalayo ya ka penalti haga ba u Marco Verratti ula kumpen kelon ya u Rafa Silva bad ya ka penalti la kenjat da u Joao Mario. Leng bagan ka gol ka Benfica kalala bat penyakai ya ka sigol jong ka PSG. Adu bekut ka jingelekai ka PSG kalaya khai bat ka Benfica damar sigol.